салому алайкум дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам. Курси имрӯза 7 майи соли 2022. Банкис хата 1000 рубл 167 сомон, 100 доллар 1190 сомон. Перевод ба банки Спетамен банк 1000 рубл 167 сомон, 100 доллар 1180 сомон, 100 евро 1268 сомон. дӯстони азиз, агар хоҳед ки бе комиссия ба Тоҷикистон русум равон кунед, аз Плио маркет яъне ки заводҳои корона скачат мекунед, чиқаре ки дидестин аз 30,001 рубл комиссия мегирад, яъне ки бе комиссия сум ба Тоҷикистон равон мекунед. Коммерсбанки Тоҷикистон 1000 рубл 168 сомон, Орион банк 1000 рубл 166 сомон, 100 доллар 1249 сомон, 100 евро 1322 сомон. Амонат банк 1000 рубл 166 сомон, 100 доллар 1249 сомон. Перевод ба картаи Душанбеситӣ 1000 рубл 167 сомон. Кадоме ки дар канали мо меҳмон аст, обязательно обуна шавед ва фикротонро дар комментария бинависонед. Морам ҳаракат мекунем ки беҳтарин видеоҳоро пешкаши шумо гардонем.